Je danas održana promocija knjige Od povlašenih Srba do vlaškog jezika autora Slavoljuba Gacovića. Tokom predstavljanja drugog toma pete knjige govorili su profesor Fakulteta političkih nauka dr. Čedomir Čupić, profesor dr. Laura Spiriosu sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, docent dr. Ana Samardžić i sam autor. Knjiga Od povlašenih Srba do vlaškog jezika Slavoljuba Gacovića, kako sam autor kaže, kritikuje društvo unazad 200 godina i objašnjava između ostalog kako su Vlasi stigmatizovani i zašto su aktuelne polemike o vlaškom jeziku. Jezik nikad ne može biti političko pitanje, jezik može biti sociolingvističko pitanje. Znači jezik u društvu, kako se on poima u društvu. Kako god da se poima, ako pitate govornike na njihovom maternjem jeziku, oni će vam reći kojim jezikom govore, a to svako nije vlaški. Niko ne kaže vorbesk limba vlaha, nego svi kažu vorbesk rumenešti. I to je, znači, jasno. Uostalom, otkud pravo Bečnijama da se bune ako mi Vijenu nazivamo Beč. Imaju pravo da nas zovu Vlasima, ali nemaju pravo da nas čine drugim identitetom od onoga što jesmo. Autor potvrđuje da je sve potkrepljeno dokumentima, a recenzent, profesor Fakulteta političkih nauka dr. Čedomir Čupić, ističe da Gacovićevo delo otrežnjava i da je veoma značajno za istoriju Vlaha. Gacović pokazuje da su oni romani po svojem poreklu i kao najveći argument uzima jezik i za razliku od nekih drugih pristupa, posebno ljudi iz većinskog naroda, u posljednje vreme Gacović stvari pokazuje da je njihovo poreklo rumunsko, znači u okviru romanske zajednice naroda koji su nekada ovde, u ovim prostorima Balkana bili, i da upravo on pokazuje da kako bi se to trebalo, ta njihova kulturna autonomija ovde da se i definiše i odredi. Zapravo prvi utisak je da on na veoma objektivan način piše o aktuelnim problemima sa kojima se suočava rumunska zajednica u istočnoj Srbiji. On ima jedan interdisciplinarni pristup, pošto se ne bavi samo istorijom, inače je istoričar po profesiji, već se bavi i etnologijom, kulturološkim pitanjima, ali je u ovoj knjizi izašao i oblast lingvistike, tako da govori i o sociolingvističkim problemima. Kako se čulo ovom prilikom, reč je o hrabroj knjizi čiji se nastavak očekuje.